Mbia mwana sana mwanche muliye wita Senike and Ndizi TV nebiro binde nende toko umerana asomoro bilio bwense yo bonchelia ende tobe tukwimanya nari yagenda gonchelia ase sekte yo mwanche muliye nabo kwenda gutobwati asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabo igasense ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabo gatonyora wetera www.ndizitv.net bwo nabo kwenda gusangana intwe ekerengeri kyabo wetera sena mbere bwa screen yago otumanye ngayiyo kobwatia omoroberi korum kuna kitariki cyarero kitariki isano nemo kimutenyo 10 omwaka yoga wekirubere emerongevere na isato mwancho muri irango kwaliga nibena asomoroberiga elinde tobe togosanga asobwa monimete aboncheli abange babere bakwirobere bwekenu abo igo kweneke ngababere bagutara ase kiciro singencho yokonye bintu abo igo kweneke nga bali bakugora babinyorire asenchera endonge mwancho muri naboko genda kumanya hali agerega bose bintu biri byabere bigwoncherelia mbere byabere bikomenta amagori mbere byabere bigokeya amagori akaratoro chenga bade getungo naboke boleta sekiro manje muri elia naboko manyanga asensemo yago na kyokubora egetungo na kirigolirire actually kero kuri elia ngagetungo keri nyangu ndibono iga nigo kyabere godio yobwate getungo ekisai ere netajiri ekagero mwanchu muri kero kuri eligori yaye nigo ligendete gokonga omwanchu muri yasanga na incho manyenga ligoliri bituma ngakirire bono iga naboko manyanga kora sensemo yago lyabere likogwa goseri yabere ligotira igosanga nencha somorobere iga elinde tobe tokwimanya amange kondo mwanchu muri elia ase wizara yobonchelia ntobe tokonyora umuwaziri omuya sama tukayo amaiga nigo twabwate Moses Kuria nero betakagotenna se wizara yobonchelia asikorende bono iga ntobe tokoyegwa umuwaziri omuya yora chigotenera asenseme yo Miss Rebecca Miano nero rachigotenera wizara yobonchelia ase serikali iga ya Kenya kwanza ntomete sinakole myaka 5 kulinde bono iga nero tenete obokoreri ase chinseme chokondo mwanchu muri elia wiki iga yabeire ya customer service week koruga iga asomoroberi bwensi oboncherida nigo tokogotebya nga happy customer service week to you ayo mwanchu muri akwabere kugosangana intwe asigeta Senike iga kya Ndizi TV mo especially asomoroberi iga bwensi yoboncherida kadibu sana mwanchu muri elia Fridah na Fridah Kerubo no lera sensemo ya kabere ya studio kweneke nga chibicha na maliogi abere kago ikerana asole asinchire ndonge kegima nere Abigail nyancha mango gosaba obena intwe asomoroberiga gocha kabono iga goika omoelium kumanchu muri ele kato gochaka kegima tobere togote nga ntubwate gosingo sanga tore na boncherelia atwa manyobo koreri bwabo antobe togoikerana ase dukenene ya Uhuru Superstores ime mu Chobosongo tukaba tokorigeria nga ebokoreri bwabo na kibole naenda se week yiga ya customer service week mbokoreri kiboli babere bakoena na gocha ase chi customer chabo animono ko ba appreciate umetendo gote loyal customers yani chi customer chirio metinga initial bit abana bago chabagore binto asensemeli tukanyora ngamba bwate omoroberio asumotinyo yiga October 5th babwate omoroberio asabonchiria baboda bodo monchu muri elia antumetingana naye keroga ni binto monchule na roboda bodo igene tokubata kwa mutume binto aseduka obagago koretera kurinde ntumetanga abonchire baboda boda mbanji tego korerwa bwango kigima na kige kogera eduka ya Uhuru Superstore yaberiga koreta omoroberio gose sector ya boda express counter yue ekokora obokoreri bwabo gocha saba na boda iki kyagete bakayimukige tambukira nago chakia omoroberio iga nelinga boda nkogani bale bakorera bwango mbali gotakanga bacha banya kubangera ini wategugwa kana gocha kitambe ibintu byo yigu ekanyanga ekuira chinga kinyinge metenenda abana abantu bapara bagotaka bapike bintu kegima bayira sebatumo ande bagendera ni biashara binde igona kiyekogera eduka ko tenga eduka ya Uhuru Superstores
nejareti Kerubo nchiriria nejareti customer chae nakiakwera asumu kinyiga Oktoba babiri bakoretwo mu rubiriga boda boda express counter asibagushugurikira abana boda boda boka igonto bete tugusanga nobotenenera korwa seduka eyo abali bagotenenera seduka ya Uru Superstore bakaba bakoerera ningi kyagete bakayichakya asumu kinyiga Oktoba endo bokorera ikibabere bakoenana ningi umonchereri boda boda uri nabekagukira na sinsemicho ningi arachikwenyorera unabono nga mbatete nga nkwena nabale chiki holder ngwena nabale chi reflectors n'ibintu binde andekero baguchikure ibintu ebiga nonye turuchinga amaguri y'ebintu nagendete gokonga ase chinsemo chiabo mbabete bakubayireria rigori igo abona n'abana boda boda mbabete bagikira na sinsemeyo bakaba bako acknowledge nga babere bakwenyorera egati y'ebintu ebibabere bagukwanira kondo mwanchi muri area atinkwa na mange ndetose asensemo ya kabere ya studio elinde tosange n'abateneneri ribabe bagotoerera nga obokoreri bwa bomboro byobomero berikibabere bakobeka asokweneke na oboncherere bwa bongo korekana bora sinchira endonge go mwanchi muri area ateto sasensemo ya kabere ya studio elinde tobitogosanga negati y'abateneneri kurwa ase duke yo ya Uhuru Superstore elinde batoerera sobwagare emerobiri babere bakobeka elinde kweneke nga obonchirya bwabo ngo korekana buri bwikirano Esa Mageta Nkoroku Emma Atandi gokora gaiga Uru Superstore buna territory manager ya Central Region. Central Region etogo kaba gaiga town CBD twakaba Suneka twakaba Gochimenyinkwa nongo korororo onongo chigoteba igoro ya Oktoberfest tobwate gaiga Uru Superstore. Oktoberfest ne motie nyobene osetiri aside esa abantu ba boda boda bate Uru Superstores banyorechi promotions tobwate amagorianse twabakaribishira abantu ba boda boda bonse bate gaiga Uru Superstores banyare konyora service echi tobwate se omotie nyo October omete twanyara kororana abantu ba boda boda na abantu bare very busy nende babire konyara bako neglected banyare kuombigwa matuka mange wana na key management Uru Superstore ya Rambia ekaigore counter yabo ekoroku boda boda express counter ya abantu ba mainly abantu ba boda boda seso ri abantu ba boda boda batete service chire quick batete bagotese counter bakorera bwango banyora service chire quick benda okora chigasi cyabo cyerituko na kiyo Uru Superstore management ye igorete county yo abantu ba boda boda banyare konyora service cyabo chire chibe bwangu boda boda express counter kibara chese county ye banyore amagori yabo igakobekunse ako aiye iriare Ense pi nende chi zawadi nchiro bako eguriri bago chese county tobwate buna chi reflectors chi t-shirt chi holder wano buya no bonge borese bo county ya boda boda togote ya abantu ba boda boda county bado itaendelea haitafungwa na inde baendelee gochororo
bagochoro amagoria bago arense discount zao zitaendelea, haita stop at ni October 1st peke yake. Samarieta igankoro kwa Naomi Mose ngokora all superstores Ense mono ngokora egasi ya nesiko bune field late territory ya Upper Lake. Upper Lake igego consist of Keroka, Nyamasibi, Masimba, Nyangusu, Mogonga, unaenda Kenyenya, unaenda Nyamaiya, then back to Kisii Ouro Superstores. Yeah. Ouro Superstores iko eduka yaite ebwate bintu ebinge naende bire chinamuna chinyinge tokwoni. Ukwoni tore esukari, abati, chichuma, amafuta, salit, fresh, na ebintu binde ebinge. Ouro Superstores ntobwate chinamuna chinyinge chogwikira chi customer. Enamuna yemo ntobwate call center Ouro Superstores ase chi customer chiwaka chisini yanyorekana bwangu. Call center yaito chinamba nchiroro echio mono bagotumia chire free. Ntobwate namba ya 0111161500 tugatwara 0111161503 tugatwara 0111161502. Echina chichi namba mono chigotumeka ase okuharigani chi customer bwango na kugani kumanya maybe ataite kumanya rigori ataite kumanya ebintu byaye ebyarigete gose byaikire gose ningigekogera bitaraika abo noko banyora bari bwango bari tayari nonye no gokonya kurika ebintu nabo kurikira kuruga abo asinamba echo. Ntobwata abasubati barororo bari tayari bari abasubati bane bagokora egasi yabo bwango deliver tore ntobwate chigari chire chinyingi chigo deliver. Muna bono ntwareta chigari of late chigari ange 10 nandi ne chigari chire very fast. Ouro Superstores etogokora amatuko atano nabira ase wiki. Chinsa cheito tokoigora etogochaka rituko ria Jumatatu tokoigora chinsa chia maambia ense yemo nechitageka 30 twakora chinsa chia 11 magoroba naende togokora egasi yaito koru Jumatatu mpaka Jumamosi chinsa 3:00 nabego twakire esimi gose totarire na intwanene mono ngotara tore tari territory nere iyoka tobwate chi territory chire 1:00 abo chionsi pi nchibwate abasubati bagotarororo na abasubati abaiga agabaire paka chi probox nigo ba trainer ken Ouro Superstores igabairete training bonsi pi bakogenda chigari na kere gari ebwata abasubati babere abo bagotara paka nabo bakogenda baika Hispania bagenda baika Kehanja nabo tokwenda mpaka Nyamira twagenda Sondu
twagenda Kericho, Bomet, twagenda Kilgoris, twagenda Transmara, Rorigorian, igo ase chikona inye cia Nyanza nkorengereri ngotara tore onsi naende ngo deliver tore emesigo yaito gochiga abu onsi chiteritory echiga ne enchera eyemo twarigetie kobeka egere twaikera chicustoma echi chire are chiaikerwa goetera abasubati abaiga babegetwe ase chigari echiga so chiteritory echiga ntobwate Upper Lake, ntobwate Central, ntobwate Nyamira, North East, ntobwate Migori, ntobwate Homa Bay, ntobwate na Transmara. Na territory echiga ntochibegeti ng'a kuringana maybe ya ukabira manini apana etwachorete igo rioka egere abanto egere abasubati aba bachorire bono korwa iga ase ofisi baikera abanto abaiga bari chicustoma chiaito babakwanera one on one egere batoikere iga mbare konyora batari goika yanyarekana abasubati abaiga bareta chiaudit ase office twabakonya naende batumanya etwanyorete ng'a ndire bagwaka chisimi bakera chikesia ntobwate chikesia ase superstores chikesia echi yanyarekana mbabwate chicustoma motu yabo bono ekero customer yaakire esimi yaye yanyora ng'a ekesia eye iga teraikera esimi ase eng'encho nebwate customer yende goserve motu yaye so esimi eye iga gekoenda direct ase call center yanyora abasubati abaiga mbaro standby baganyete chisimi buna echio bapika esimi eye iga gokonya ecustomer eye iga ase obwango goikera iga egento ndatebia chicustoma chiaito igo nkobarigania ase eng'encho omotienyi oyo iga oikomi gochakera tarehe 2 ntwachagete gotwara October 1st ya bodaboda express so abana bodaboda baito bonsi pi ne chicustoma chiaito ntobariganete ase omotienyi oyo iga oikomi ntobwate chisawadi torarwe ase abana bodaboda buna chireflector, t-shirt, chikofia na ebiewa ebinge ebi toratware ase omotienyi oyo iga omogima ogwa October ntobariganetie bonsi pi na abana bodaboda bonsi pi kobwamo na abana bodaboda bonsi pi ntobariganetie rituko eri iga ase eng'encho rituko eri na eriabo riabene riamono. Ndiamana sana mwanche muliweta seni kia Ndizi TV chinga kiaganda tabusanga na intwe imeyo morovelio bwense yoboncheria asabiri tokwimanya igoro yobokole bikorwa ase duka ya Uhuru Superstore anamana chinga kibabwate omorovelio ase okoneke buna boncheria bwabongo kulikana bula senchira engekerano abagase chinsemo chibitia kweneke nga nguro bale obokole libwa bwango gochia ase abana bodaboda bagwikira na sensene yo nabo bakweneke nga ngugora bale ebinto mwanchimuli anabakwenda gutobwatia sensemo chimitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website nabo bakunya gwetera www.ndizitv.net
boigo bonchiria ba boda boda baberete bagukirana sinse mecho achinga cy'umurubiri yo boda boda express counter uri wosiori babene amba bete bakwenyorera ebyewa ambanyote na boigo amaigelyo Linda kwaneke ngango karabale ubunchirya bwabo asinchira endonge anto bete tugosanga n'abana boda boda gusigati abana boda boda babete bagukina na sinse mecho nabo igo obukoreri babete bakonyora n'ebyewa biri babete bakonyora nabo gasense mo yo boteneri ababete bakwalirania abana boda boda bonsi nabo igo customer chabo chance aseduka ya Uhuru Superstore. Esa mariganga kwa kufunza kujanga. Ndio natoka igari hapo atira hiyo. Ndio natoka igari hapo kwa shopping kidogo. Kila kitu kwa services cha mtitibu na ndio kwa kuelea na mara. Abantu bano ndio kwa pateje. Mucha sobonge takwali biashara nzuri. Iko chedimbo tia mandi. Ndio kana ndio kwa katoliki sana wale sabuni. Kwa sababu maboko na wale kwa hiyo. Kadoro sauru tu akana shopping kidogo. Igara tusikia abantu kwa. Eyene duka yo kutumia. Eduka tabwa duba gusi. Eduka ere friendly okugamba na barabuna bunoga niki na barabuna batage. Igo tari ba dumoga bishana na barabu ise biashara n'abantu barabaruna. Best. Yani ouru services chair dukata yo kusongo bara kombi ande to ko batabia to ko kandi bakendere ande bamente kabisa biashara bya dikere entu ko to boost kuna to ande ta ko na bara biashara buna tua so bono mandi to tua nyore to bangire tayare kere gentu to bangire store verete to ko kondi mapema mnanje na ali kai immediately after 4 minutes go 5 minutes mtu yani ya sote igo ou na banda banda Samarita ko Tom Bogo achile ko Uhuru babo sa ya kabisa ko express no jamaa bangire vector Uhuru ko express no jamaa ya WhatsApp ko da murache mo waiga baksa ko ya no achile kuria ero WhatsApp bangire vector no jamaa babo sa ya kabisa igo ya bagendete asogwene ko express moja sogwene lugar que de evidencia na nari gori igreja ya kabisa iwa sogwene aba kana maraka sogwene ega sibera iga efecta mai ya wanyeyo no ka sogwene ina mo nyore efecta nyo ko jaga ega ina barago bakonya ke ani wa ego efecta abindo ide linde Uhuru express ani Uhuru boda express elinde ko kolele kwenye magori ye bin na mafuta agorele ndaisiare alafu sukari na agorele bado ndaisiere ngokere ngento ndaisiere ngo mumya kasobonge mumuye esa bese yawe bwangu muna kwenda na ikakuwa irwaso turiko ganya samsha esa marieta ko kutema yanjera karibu sana leo Superstore lero lero tuko didi abene twarenge ko launch boda express counter yana toko je officially to kwa te promotion chiga ndete leo Superstore esa bantu ba boda ko chare ese counter express counter abo ko le service ya ubwango bwango sasa rime counter bekire kando abantu ba boda esa wale chiro to ko na chiri reflector t-shirt ono de boys be boda ite ko gure bintu nchuke go Superstore ina rechi zawadi chiga ndete promotion yako rani kwa tarehe 1 mpaka tarehe 31. Naona mmoja boda kwa sababu mimi si chance. Kwa te ambo parking bagani ni nani? Ambo kwa sababu parking pekee chino mwenye already ndio kwa te chipe. Kama Kenya hapo Oktoba best. Karibu yote. Asante sana murage seri baga. Ida tuarara abantu ba boda n'abantu batete quick service batete bakorera ubango bwabo baende bakora kigasinde cheri. That's why to karatiga to beke boda ya bene y'abantu ba boda kago chogore bintu okorera ubango osokore. Kwa majina yangu naitwa Joshua Mbutu. I'm the head of sales of Superstores. Siku ya leo tumepata na launch our counter ya kipekee inaitwa boda express counter ambayo inasimamia kuserve watu wa boda peke yake, na
actually launching it this month promotion that we have called Oktoberfest promotion. Na tutakuwa tukiserve customers na tunapatia zawadi tofauti kama reflectors, tuko na t-shirts, caps, aprons, tunapatia wana bodaboda ambao watakuja kununua kutoka kwa bodaboda express counter Uhuru Superstores JM Towers here. Na tunakaribisha customers wetu wote na tunasema ni asante kwa kusema na sisi nyakati zote. Tunakaribisha hata wengine wote wakuje, tuko na zawadi hapa wana bodaboda na wakaribisha wote. Asanteni sana. Ndema na wasana chinga kutoka nitagusanga asomoro beriga unobo kore bitwa bebe tokonyora kwa seduka ya Uhuru Superstore nabo igo bali babete bagwikirana nabo igo konyora obokoreri bya kigima mwanchi muri gutigana nayo natapenda ase sekta yo bosombi asaba bwekani korwa ase sekta yo bagendete kweni kubika emerubiri miteno asoko enekia obokoreri obya akoragwa n'umunyakiro gukorwa ase sekta yo bosombi ni kaunti ya Kisii okongo mose nigo babete bakumirana n'abagwetani akorwa sensemo y'ikisako asagendete gukwanira n'ekibabene tegutinya obokoreri ase chinsemo aini yo muchobosongo nabo igokweneka nga bali bagutumika kigali na mona sensemo ya matatu ngonyara bale obokoreri obiyabo igomba betu bakumera no munyakiro gukorwa sensemo ya matatu wa Kazazation nabo igokora sensemo ya matatu Onaza Vision aba bete bagukwanira amangana omanchi muri yete gusanga nabaro gukorwa sensemo yo toyiwe na kibakorera jana okongo mose umunyakiro gwa bakora imirimo wa matatu kurayigase account ya Kisii igo ngwakira abantu ba matatu begisako chionspi ekyagara mwikira kisako gitaikaiga igo kirabe isato guseinye igo ngo bakira mwespi ngambi ya manoli tangani ekyagara bakora imirimo no bara twakwanira amangana maya twakwanire amagenderero tutagete gukora ase sector ito ya matatu twatebire buna tutagete kubwaterana twatebire buna turigetie toikaranse ne serikali ya county ya Kisii toikaranse ne serikali nene onyege kunyarikana tororenga kitogusukia sector ito ya matatu obwamate babobuya stage ito ekumanyekane buna Kisii main stage toteme chuchini torete sanity ase stage ito twatebire ase ng'encho chigari chetu chabire chikubwatu ntogani konyora lichibu elimo torabe togokorera egari ibwata amamocho obumaene nabe kubwatu lakini etabwati amamocho igo toraga nigo saba omoroberi obe kumia nande tetwara amamocho eye bwata amamocho ekoro ya bwatiru twabe ko moroberi omuya egari nande terorera asoko bwatu twatebire aba drivers baito bali bakogenda chigari para batari gochigokora chiachari bali bakorenda bachikonyara bakoba motivated chisa wadi nchikarororo torachigochanga nandi chiachangiru chire tayare torachikoa chisako chiria chirendete abasafiri baito yani togochikoroka enga the best sako the best driver of the year ekero mwako oyo buna bono gochikoera chako mutinyo gocha gochaka tora mangana ayo nalio toraorokio mfano omuya nainde tware gusaba abaisani baito bali barisiko obo moremi obo mokori biashara obo yotari gukora kende gionsi obwate birengereria ebiya ekiagera ngoramika muri igoro ya matatu chinga kibono chaikire amaramisha ari ino totagetaere na kiakoera ogo to join ase enchire yemo yoko motivate aba drivers ekero togocha gotebanga nko atore aba drivers baito esa ward obo yo mobo nari bande na baro barorere agendie gari ngora nerache gwikiresa ward agendie gari ngora nonya nekero mwakoerire twachanga chisiringi chaito 10 omo driver nero gora nonya ne uniform twakwanira mangana ye cooperative togocha koigora twanyorra barayia baya barororo babwate birengereria biya ase sector ya matatu babwate omoyo muya ase sector ya matatu batotebiri bache batoa gishiringi chabo 10 kuru emefuko yabo naende twagokire twarorire buya abarayia bu nakimogoteba biamono
nainde tiganya saa torende togende chigari ng'ora engaki eye embura nyinge aba drivers baito asimore barimo kwigweke Gusii kimogende chigari ng'ora epara yaito igegocha gotwara chingoro chinyinge chira abnormal portals epara yaito nechetwara amariba agocha para agocha namagena ekere embura yature kurugoro egento ngero tokoroka omogoko oria ekero ogocha kurugoro ogocha na echinto gokora para iga ekero kwarorera amache andonsi atari akagwaida naende para kagwaida tari gotwara amache igo okogenda ng'ora amache ane bora kegena amache oka onyore kabwate emesumari ime omogoko oria otagwere omonanda nabo okonyora amache aria achire namagena asarie egari yao gose atokogoro onyore kwanyora omobosokano otandariete ekero embura egotwa togenda chigari chito ng'ora na baria abageni bakorusiko okwamanyorere motebi Gusii seito embura nenyinge erororo biamo otoganeti iga kero twaikaransire na eserekari kero twanchire kobwatia amachiko obomaene gari tekobwatwa kero twanchire gwakana anene mono ase ecounty government yaito buna bono eya Kisii for example astore obomaene mbori ng'a ekero egocha kobwata egari iga egocha kobwata egari ebwate amamocho lakini ntobwate epodi yaito ya transport totagete nero yabwataniwa twamanya ng'a esako geteria eraria maybe nere kare gochanda eserekari twagenda twaikaransa na esako eria twabatebia obuya bwokominyokani nobuya bogotaminyokani obuya bogwakana ebango nobobe bogotakana ebango ekiagera ogotakana ebango ababwatani korwa ase ensemeri yesekta y'obosombi abo bagendete kwerera mirubiriki babiri bakubika ase okwenekia obokoreri obuya abaigo abonchereria ao nigo bagendete korosia ebiombe ao ase eng'encho y'okwegendereria mono chingaki ababwatani korwa ase ensemo ya bodaboda besokire bene nabaigo kobwaterana na korosia ekiombe kikigendete kobasira ase ensemo y'obukoreri bwabo kole nigo babere bakonyora ogosira korwa ase ababwatani bande ende kwanike buna obwoncherere bwabo ngokorekana bore boikerano babe togosanga n'ababwatani ba bodaboda gose aboncherere ba bodaboda ase estage ya machua abo babete bakwerera naki babere bagosirana ase obukoreri bwabo ase erieta njare dimwenga mokaya onde member ase machua stage maranya in fact economy nigere nkongu mono kero tokorigeria obomo tomenyerete boniga nigo bogotogera dispiti nonya na abana twasibire skulu ase eng'encho economy kero okorigereria amaguta niga akomenta rituko ase rituko so twachire korigereria ng'aki obomo bogotogendia nigo twagosaba ng'a abarai baito ase more andos moigwe kureke naende tokonya ase mokonya orende ntogogete kobaiga amase esedi yaito ya machua stage ase eng'encho yoyo minto Joshua Nyarenji asamuleta evangelist Philip Onyonga kurumarani machua stage ekiombeke ekia bodaboda twachagete kurene nyasaye agatuma omosamari ogoruka Joshua Nyarenji makori ase ogotokonya nchina mwakire nyasaye mbia mono ase eng'encho ntwamaete gose ntochagigendeke nyasaye atuma omosamari noyo atokonya eriakabe nagotiria muno Joshua makori Nyarenji mbia mono ase ogotokonya ndori kugochiki ng'aki oratokonya kori na nyasaye agobange totokonya aye nabo ogotokonya bori na nyasaye agochiete sese nigo mono ge nyasaye ogobwatesie ase egasi yago ogokora ekiombeke ngebwate transparency ebinto biabo mbiechogete buna bono ebesa kero togochanga tokwira oyo minto obwarete ebesa ekumburikana na eri twachanga ntobwate project ya okogora buna tents ema ebirogo andi twanyorera tozabunika miaiti korukando togwekonyera buna abamemba b'HB ase marania ekero twachete korora president ya bodaboda ase Kisii county nagogete buna ekiombeke iga kia machua stage kiagera mbabwate barabu gender balance nandi nagogete mono ase chigroup chionsi twachete konyorana ororo ekiombeke gioka kia bodaboda ekiga machua stage nero yoka yabwate omuswati oro bakarana babwate vision ya kweka abakungu babe included ase ekiombeke abo igo ningo okire at least babwate vision gochimotuna bakonye nandi ngogwakera mbia mono Joshua Nyarashi ngoegete koba amabati bakanyora ase bakwiga babagotwira omogaso oyoga erinde bagendera gokora ebiasara byabo esamoreta nkorgojo boron nincho mojamani omachua stage mojamani omachua stage egente kenene korairaniria ng'a Joshua Nyarenji ng'a mbia mono ase ogotokonya gwatokonyire
ga stage ye twanye chagete twabere tunya kogenda chipikipiki kwa tangani lakini kiombeke na bankira enda tambe ekiombeke twage jaka senjere yamo yoko konyana stage ye garo konya ligereria no na setole iko twarenga no mugaso igo gente ke tangani togo cheke tokende ya kabere obora ibora stage ye no bora ibora straight no bora ibogo konya obora yobo to sugume egere tonyore mune birogo bigo combo ni ema ntutaite no ne speaker egere chitokonye stage togo cheke tokende tutaite tonyore pesa nke erabe ke gotokonya egere tokonya ne una mosio echironi egera abantu abarende baito bakonya ke abandi mbara babwate chipikipiki che chironi abandi mbara babwate chipikipiki cyabanyene egere na baro banyare konya egere bakonyera abana babo babegete chisukuru stage ye choso nyarenji mtu torakoye karibu ene na soko tokonya nande ntokoga nitiobe member yitonsa egere dari torago ikere naye naliora ikere bando toretere muno gwachire egere tokonywe ige stage ye muna mwanya ligere ige stage ne stage ya magendro onde tayo tokandi titaje stage ye Kerubo ntondo mata karibu ase stage ye poro bo muntu bwa magendro na togo cheke tokende choso nyarenji egento ndago sabe ase bijiji abantu mbaro bajandegete abantu abajandegete mbatake tobo konyi obokonyi obukwanyarire kwa toirensa tari bijiji konya abantu bana mbaro batali kwa bayibuli baba batali kwenyara bakonde school obakonye nabangi nambaro ororo bagakambaro ororo batali kwenyara stage ye dirangera litobwate ne bibyo kokonya na rulo ko babo batebya tangani stage ye magendro tutatago ali kuchimutwe se miaka 5 nyoranga no ntunsa twanyore no ne misa ose twanyore no kere member ya twali pikipiki yaye aranyare kwegendereria kera bange babwate tipikipiki cyabanyene igo nsa tutatobe toko konya na ntwase ntwe na tonyore muna barayi na choso nyare njwatira ega tonyore na barayi bande batokonya ega stage ye ega ndomutu Sangro Tyson no mosa Injeno yo mo bwe foundation imekora na choso makoni arrange tari au katwa konyire na twa stage twa vere twa konya twa acha stage botabori ese dubne twa achira banga munga na stage botabori twa achire nyomba tunganya ari twa acha shire nyomba nyagwara abantu abache nyomba na bana bara tokere school ani ko tora bampe ndogo barba Uyake gima omwanchi omulielia abuna bwa boncheria aba boda boda koga assisted ya machua abo babere bakwera igoro yo bokoreri bwabo abo igogo siro babere bakonyora ende koneke buna oboncheria bwabo ngokolekana bora asinchira endonge omwanchi omuliendi mono sana chinga kyogendete gusanga na impe akulinde gwikirabu tyatoraswa somutumo komokeigo tuskatonyegera wira na torasege Kerubo sio elinde tobe tugusanga nabagendi beli tukolia rero abo barabe bagutumanya obonchiriria bwabo nabo igo bokoreri bwabo kurugiga somo chiyogo songo igo tuskatonyegera ngo entrasege Kerubo sio elinde tobe tugusanga amange Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA vagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na
bugwakana ng'orang'ora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux Building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko ba Krisimi asichina mbechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Naronga njete nje na mwanjete Nabante atinga ngora bichokoro mutu asini bakora rero kabichogete site kali asini Ngoba narore nyabeta ka gotero babe para na bana bafoga nyabeta pore gaiga ngora como bana na kia konyegere steri Njubona ninyago goteirie tangu igwa bana bagonte nyabeta ngoro kunyabeta kwarure ngumbwa ucherusa komana nomugakora kese monene nyo inche na koruke tinga kokapucha ogankana yani ekire ngiye kugoro goseri mugamno mata mangi nabo atenere Henya gitari ya Tenacious Herbal Center ya Dr. Joel Umayo yuko Ense moya yugo imeyumu chukisi niga ukumanyebuna niga nganyire guchinse moya Nyankonko barabare ni skuru yoburuso ya Nyankonko Primary School opposite Nyankonko SDA imeyumu chukisi na bugwa kisimi eriyuboro kariwe ase namba enutisano na ibere sano nemo kianda ibere inyisano gusumulikiriri yuko uchiase email info@tenaciousherbal.co.ke Tenacious Herbal Center ubugwenia uregene Etenga nonyo mwana ngotwara stress nande eri kunyaranga stressors chiaga emi motomone nchikolenga na stressors chomwana umwana kunyoranga mami huyo amekataa kuwa rafiki yangu yoka nyenene stressors umuntu yabikobera musane anakonyora squeeze tubate mechando sana se chinyomba kunyoranga mechando nayo ya chinyomba kunyoranga bali bakurwana linkana abayiboli lakini babotera ma emotional torture na stress levels chire igoro sana chakire ko runa tukata ya chinyomba gender based violence kunyora mwaka ngo chali karokende uswa umunginali yale the mental health issues nyombase umunoi abana kekeno kunyarenga mikarika toka personality disorder umuntu ari narcissistic igone personality disorder umuntu ya akagete ibintu byakende ingenje yoka Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire begeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukulia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubika ebya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage igore
aria matukonsi nomona matebi omoriri oyo rero naganire obogima bwao ase njirende ng'omanye n'obogima n'omonene nigo togosanga amo naye ensemo ya devotion ase tokonyara koba tokonyora eng'ana emwamu egotora ase omoroberi oyo weya treasure ari asibirengereri biagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ng'umorisi onye gokoranderia omonto ng'a karwa ensemo eyo nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson ase tokonyara koba tokorigereria na koerera anene ari anyare koba gakwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria ase omogondo Eden nande twarangerigwa ase eriogi turi ororo rigotebe ng'a missing ayore inchwe onyare koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye n'oburungi bwaye Matayo 3:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request hour nero ng'anjete nje namwanjete abantu etinga ngora bichokoro mutu asini gakora rero ukabichogete saiti kali asini ngoba narorire nyabeta gagotera babe bara n'abana bakuoga nyabeta pole gaiga ngona kumubanga ng'aki akonyegera style njugona ninyagogoteirie tangu igwe abana bagonte nyabeta ngoruku nyabeta kwarure ng'umbwa ucherusa komana nomugakogekesa morinene nyonga inche nakorugetinga gokapucha ogankana yani ekire ngekogoro goseri omogami nometamangi nabwate nere enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tuna abanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimira omurwaire bya twakorera diagnosis boiwa mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition nobondobonge. So nakito kero montachi obisi ito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamanya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. sana mwancho muri wita Seneka Ndizi TV na dengo kwalgana asentunda ya kabere singa kitoganta bosanga emiyo morobero bwense yo bonchilia toganta kwemanya aliaganta bonchilia sector mbye mana sana sala muganda takobwati moroberiga ana mana sense mo tichini tala sense mo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital abaga sense media YouTube wetra Ndizi TV News abaga sense media website wetra www.ndizitv.net nindoche Isaac Momanye isaboke koratinse mochirichia nyamago parish abateba ako tuned mbia mono sana Davken Orina nagoteba live from Molo mbia mono sana
waziri mkuu abateba live from Doha Qatar mbia mono sana. Muruani George Mwereza abateba nigagendete kugwati umurubulio korwa chinsemo tichia bonjali mbia mono sana. Jared Oyunge korwa chinsemo tichia Nyankororo abateba nga imeyo umurubulio bwakire na Rose Kerubo korwa Nairobi mbia mono sana. Nabaigo Evans Mokwa korwa Momo Cyber Keroka abateba watching live. Charles Luanga Ugato mwalimu Charles abateba nga akondani wari no murugyo ye Jacqueline kwambuka no aramona Rafa Misuko Ironi Ladi kwambuka na baigwa na umike mtumbye mono sana umugaka kerecha abateba Nairobi Ruben Guikaseito ria michoki no ndeine buna butambe mbye mono sana abungati baya bali bagendete kulika ujumbe yabo na bayo gutumanyanga mbagendete kugwatia murubiri gwense yo boncheri yabo no mambye mbye mono sana mwancho muliria kurende abana nabo tabi abukare akonyera tarasaso mutumoko mukigo na batenga nimbo atekulierera abageni ase studio abutura bito gusanga mange igoro yo bwancheri ya bwabo ntaite nyireri bageri gali abene mbali gani batumanye na kibakorokwa tumanye ko gendera na yande karibu sana. Asante sana. Ningependa uambie mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unatoka wapi na unajihusisha katika biashara gani katika huu mji wa Kisii? Asante sana. Nashukuru kwa kutembelea hapa Kisii. Kwa majina naitwa Samson Maina Waweru. Mimi ni mkaaji wa Murang'a lakini niko hapa kibiashara. Najihusisha na biashara ya kuuza mabati katika kampuni inayoitwa Royal Mabati hapa Kisii. Inapatikana pale on your way to Daraja Bili at highway opposite KCB advantage. Karibu sana kwa studio zetu. Nashukuru. Nadhani unafurahia mandizi za Kisii. Sana kwanza. Zinanibadilisha. Vyema sana. Hala na utumanyana kiokorokwa na dengi kilio koraga gasi orogongorwa Gusii. Ndia mono moralia se okongari bageri. Njasa marieta ngoroko Dixon Marango Yugi. Seitere kero karuguru. Ngiriye kwenda Ramasha. Oneka no inde asomo cyo Kisii asenye ya okorana na Royal Mabati factory. Ered kwa titero na Nairobi ene branch ya Kisii. Etoko nya mabati ene regasi yaito. Na inde nero to okora asomo cyo Kisii. Na inde to wakambi ya mono. Asenye jiko twalinga. Asante sana. Karibu sana studio. Maina unaweza tuambia mbona mlichagua huu mji wa Kisii all the way from Murang'a, mbona kuendeleza hiyo biashara katika zile sehemu za Murang'a au ukaona uchague kaunti ya Kisii? Okay, asante sana kwa hiyo swali. Royal Mabati ni kampuni kubwa na iko kila eneo. So tuko mpaka huko Murang'a. Tuko headquarters iko pale Nairobi, pale Mlolongo, Mombasa. Kwa hivyo tuko katika kila kaunti, tuko Kisii kaunti, tuko Bungoma, tuko Kericho, Eldoret, kila eneo. So kuja hapa Kisii ni biashara tulipata. Kila mahali ukiona kuna biashara na watu wanajenga, lazima ukaribie wao. So tuliona ni muhimu kukaribia wale wana biashara wetu wenye wanajenga. Wasikuwe wanasikia Royal Mabati iko Nairobi, tukaleta services karibu na wao ili tuwahudumie karibu. Asante sana. Akora tumenya ngo Dixon ase duke yiga ya Bosongo akora twakamugana akeigonga kigachagite kwa how long more ya somo cy'Bosongo. Okay, mbira mono eri bagayendi nande. Twabari mu cy'Bosongo kuri back 2016 mpaka bonoza. Twaringe Nairobi tukaramna kikaso machiko chinyingi chikurua orogongo rwa Gusii na chinseme Choma Bay na Migori na Nyamira bono kabisa ine company kunyari ko ke branch asomo cyo Kisii kunyari ko bakonya aba customer bali bakuru chinseme kogera bange bagusingo cha mu Nairobi asokubeka shoda kitu batana bonda kubikega bono kuru 2016 wa veira se market asomo choyo se town ya Kisii na ende twakorire gasi rengia
na hizi customer kitu cha kwako sana ase ekero baro kila safari tiri branch ose eduka yaito ya Royal Mabati angena baragu twa korire gasi erengia kuru emyako from 2016 bakabone ngano kire myaka ya rire ya sukire ya kwa muna ntwari ukora biashara bire birongoze ntwa customer kango bono twasiye tena bono yarusiye pera na Nairobi but ama tukanyoski wabene customer kitu twakorire gasi erengia bakabona straight mwaka yo 2023 umetonya uko na Royal Mabati ndizime name smali mokoni sina mabati mokoni kuna tengo gimokoni okay as Royal Mabati itoko ni bintu bya yekerama kandi mekiriye tege guyekerama roofing into bwate amabati kwani factory ekorosia mabati ndoriko ni mabati atagia ito itoko ni mabati alito kwerose na nitu factory ya Royal Mabati alafu tuone ganda yekoro kwa emesumari eya roofing kwa makoni ne yekoro kuchiraba na ende ngono tore ndio tokoro ka accessories muna chikobi chigoro chivali ngono tore na ende ngono tore ndio tokoro kumna trusses ni chuma kiriki kobeka ekerama ene bibi ndio bitoko ni ko ebini bibi ndio toko ni ndio toko erose muna ndio company ndio ko ne ndio tari ko erose ya kono to odi ne kerama kigima muna ndio ya mabati ndio maana sana mabona leo tukatana mabati kama okoni mabo mno koleri ndio maana sana manche muri elia ni otanta gusanga ime umurobere wense obonchereri abona mambia ana niko togenda gusanga nababwatani ko rwasense moya Royal Mabati abagenda toerera igoro yo bokoreri bwabo obereka gukwanira Dickson gatie bintu biri bakonya aseduka ya Royal Mabati kuma nchumuri agenda gusanga na ntene ko gwate igori rinde byasi nabo gutuma ujumbe yagente gwitira sina mbega ba screen yabo nye koganite kumanya igoro yo bokoreri bwabo nabo kubatarira seduka yabo mbasiko ko kumanya asenchira yo bwagarenga ibago toka nabo babe bakwenda na enamba yesini kuma nchumuri agenda gusanga na ntwe somorobeleka pengine maeneo naweza tuelezea tangu ukuje katika huu mji wa Kisii ukikompea hii environment ya Kisii na hizo kaunti zingine unaiona vipi katika kibiashara? Hii kaunti ya Kisii kuhusu biashara yenyewe tunafanya biashara naweza sema hapa imenoga. Ni biashara tumeona ukilinganisha na kaunti zingine Kisii ni kaunti ambayo iko in a developing mode. Saa hizi ndio watu unaona wanajenga wanatoka kwa zile nyumba zilikuwa za kitambo. Kuna ile mabati walikuwa wamezoea yenye haina kala. Saa hizi tumewaletea ile product yenye unachagua kala yenye inakuridhisha. So kwa product zetu hapa Kisii tunaweza sema kuna biashara na wateja wetu wakifika pale ofisini mwetu wanapata variety ya colors, design ya mabati. So unapata mteja akifika pale ile color alikuwa anahitaji ama ile design alikuwa anahitaji anaipata na wana embrace sana watu wa Kisii sana kwa sababu saa hizi tuko digital na tuna develop. So unapata kila siku kuna hii design imekuja mteja akiona pale kwa mtandao akikuja kwa ofisi anataka kujua mko na hii sasa tunamwambia ndio hii anaridhika sana. So unaweza sema hapa watu wa Kisii wameembrace hii biashara tunafanya na wanapenda sana hizo miundo. Tulipoanzia hapo tulijulishwa kwamba customer wengi walikuwa pengine wana order vitu kutoka Nairobi ndio maana mkachukua hiyo hatua na kuweka duka katika huu mji wa Kisii. Hapo mnaweza tuelezea so far mnapata vipi customers wengi? Customer wetu hapa Kisii tunaomba kuna wenye wanakuja pale ofisini na pia kuna wenye watapata information kwa mitandao zenu kama Ndizi TV watapata information ama kwa Facebook wanatupigia simu. So kuna wenye tunapata online na kuna wenye wanakuja pale ofisini. So pale mbeleni wakati tulikuwa na ofisi ya pale Nairobi walikuwa wanategemea ile kupiga
simu ama online business, na ile sana sana maybe walikuwa wanaogopa, lakini wakati tumewakaribia hapa wanafurahi sana, kwa sababu mtu anakuja kwa ofisi anaona showroom vizuri, product zenu, so ni mahali anaweza tembea anytime. Si ile unapiga simu, pia hiyo simu utatumia credit, lakini ukiwa pale ukiwaletea service karibu, wanafurahi sana, wanakuja mnakaa pale mnacheka, wanafurahi sana kupata service karibu na wao. Asante sana. Dickson tutasensema yago akora tumenyenga obokoreri bwene kero montachi gari loya mabati ngia go twikorwa senye asemore akera kugura ebinto ngo chimore mwara basenya ngai keke gotumika igana iga keke durable keke bwate quality ega kolengana no mubukoye. Okay, ndia mano ndo Fridah aseri bagena indi ekero chikasto magito kya tukalira so dikeito Kisii nyume kasto matari kitambo kero yoko garama bati yoko gora product ya tegete ngora mutai tore show ni kwa moro kire product kwa mutai buri kire product kwa mutai mabati ya bato bata bati type chinyingi kwa mutai ya kibesa kiriga kibesa kiriga na access oge tumene smart ni ko video kwa mutai kibesa kya ne kirangi to kiro chinyingi ekasto mabono kuruga yachora yatamuna kulingana no mugukone nero na nyare kingo nyare na ende ngo tuboli kasto majingi jimaye kubole maswali sana ngo boli kire muna libati elinyaira na libega kira maigoro ndikore no mwaka yo mirangi tara ngo era tore time twaba tena ya ibati ito ase ya vere se market ya sama tuka mangi na ende asaba libali tumikire ngukora je emyaka saidi ya 10 litara chenjirani ekero twatebire customer igo customer ya magwanchira ya makugura na ende gento kende gego ya bwatia ngozo te customer eruga ite tego kiri ozike yisane gete na service bento ndokati bego kumuna Fridah bigari ekere customer ya gurira mabati ere agwakana kera kanire oirwa mabati bakabwoye oyaganyiranga ari ndemenda kichwe sadi baete akora turuba kayingo muchia para nyore kero ene turuba musaba transport yo kore ya ere ka kana mabati ko liga mabati ere tiganya mabati go saba to kiti tersi kyani madara shweka system muna namba yesi nya sama mabati yakogenda ebinde byose ngobeka tori na ende customer chite kere chigo chagari ndurgo takachibeza cash egendo to chanto bwate chi account chito chiringi next pay bill chito takunya kwa kwa advice baka nikibeza gari because na ja saba abantu abangi bachire yase munabo nacha twaje studio ga twarusi basa twenana abandi bariteiro amaxitiara hara yobokora abandi buri chibeza bone que customer ya chira service ito ngota katore twabe obeke besa se account chito no nyekera tumiri chibesa chiri ngoreta chiri yetali company yetali company royo mabati na ebani simia tumika ngoreta ngo mareta ye mezi timuna chibesa chaka ngwa se company ya royo mabati bone customer apart from this ya kwa na bate mezi ya komoro na wakanga se company yetu taka ne kiasi ndivyo paso ekibone ke company ya mwetumna weze chakano ase company na customer eridike kerekende Dickson gisa chi customer chichaka guakana ne account number usene pay bill kerekende mbuya kindu bune kampuni ya Royal Mabati mwabire mokonyora na nde mbuya kibororora asense mo ye customer obu ya se company ya nyorire ekoba easier time ko boli dise customer yale kijiba chia ekere customer yale kijiba gari ase account chito ngobe isi time ase company ko korra ngo akandire na hende ni ngotarakana because mune customer yakana ase account seria ito message ngo bachere mune customer gete ne gete gete yakani na endo buya bora ase customer customer bona tago twara kango chiri na kimna chira sekia na ibei tai Dickson ya muna nje ostari maina chibesa areta ase company bone customer adi hotel muna ya chibesa na etenya rebe
gento kegoro buna na ete nyarege chibesa ete na se company because na bwate document because na bwate message apart from a document o system ya kwa hivyo na bwate message ya ina na ki chibesa chiaso as a company Ngiona sana inense mwe kampuni ya Royal Mabati asoko tinyo bokoreri nabo igokwenekia obwa sioku ekero customer ikogole bintu na guchigalia sense mo yobotene. Tumeweza kuzungumzia kwa upande wa mitandao. Umeweza kusema kwamba kuna designs zinaweza kuangaliwa pale, customer anaweza kuzipata na kukuja katika kampuni ya Royal Mabati na kufanya order. Pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua kama anaweza fanya vitu zake order online, anaweza zipata. Yeah. Wale tuko na nini services mingi, so kuna mwenye atakuja pale ofisini, ule tutamhudumia pale, atapata services pale. Lakini kuna mwenye atapiga simu, huyo ni wa online, ataeka order, so lazima atapelekwa na sales person ndiye atareceive simu ya kwanza, na make sure amepiga on the namba ya kampuni. Ya asipige namba nyingine, yote tutapeana namba ya kampuni, usiende kupiga pahali pengine upate mtu amekwambia ni Royal Mabati lakini si Royal Mabati. So wakati umepiga simu kwa Royal Mabati, sales person atakupeleka through product zetu, the price, the design, then wewe ndio utachagua. Maybe wewe unapiga mwenye mustiri anakuja kwa online, ako aware, maybe amefanya utafiti kuhusu kampuni ya Royal Mabati. So akikuja pale anapata tu kupata information tu kidogo ili make decision. So sales person atampea information ya price ya product zetu penye ziko na design, then akisema product hii ndio anataka, na pia anaweza akihitaji hizo product kwa simu yake pia tutamtumia WhatsApp, tunamtumia WhatsApp, anaziona zote na price zake, then akona njia rahisi ya kuchagua kutoka kwa WhatsApp yake. Ako nyumbani at his comfort or her comfort. Hakuna haja kutumia pia kukuja pale. So tukimtumia pale kwa WhatsApp atachagua vizuri, aseme hii ndio product nataka. Then tuko na variety ya gauge na price zina differ. Akishasema ni hii, kuna zile information tutahitaji kwake. Hatuwekangi atusimwabiangi atume pesa immediately, hapana. Kwanza tunampeleka na utaratibu. Kitu ya kwanza tutapata information yake juu hatuwezi tumwambia tutapeleka mabati na hajui tutapeleka aje, pia yeye lazima ajiulize. So tutahitaji majina yake, ID yake, namba zake, bili yake na ya mtu mwingine, maybe kwa sababu yake inaweza enda off, tumpate na ya huyu. So tukishaeka hizo details zake na mahali mabati inaenda. So tukishaeka hizo details zake, then wakati ametuambia product hii tukiweka kwa system, so hiyo ndio wakati system ina generate account yake specific. So itatoka na pay bill, lakini hiyo account ni yake specific kulingana na hiyo quotation tumemtengenezea. So unapata kila customer analipa na account yake. Pay bill ni same, lakini account ni different. Inasoma ile quotation umemtengenezea. So quotation kila quotation iko na namba yake. So hiyo quotation ndio account yake. So kila mteja anajipata analipa na account yake specific. Na akilipa inasoma jina Royal Mabati. So tukishaweka hiyo detail kwa system na tumetengeneza quotation yake, tunamtumia pay bill. Analipa, then anatufuadia hiyo message. Tuchukue hiyo code ili turetrieve payment yake. Tukishafanya hivyo, sisi tunaweka order. Mteja kwa tu pale nyumbani anangojea mabati yake. So atapigiwa simu. Kitu ya kwanza tunafanyanga, tunapiganga simu kabla hata tutengeneze hiyo mabati. Kwa sababu unaweza pata maybe after amelipa leo, ikifika saa 8 amelipa saa 4, ikifika saa 8 bibi amefikiria naweza badilisha hii kitu. Nimeweka kala ya black lakini nataka chocolate. So unapata tunampea hiyo wakati ya like allowance ya kubadilisha mawazo yake. Tutampigia simu. Tukimpigia simu tumuulize, wewe ndio unaitwa Fridah Kerubo. Uliweka order na Kisii branch. Sasa huyo ni customer care anampigia. Na uliweka mabati chako gre gauge 30 mabati 90 ya 3 meters. Customer akitaka kubadilishia hapo, ako na nafasi ya kubadilisha. So akisema ndio na hiyo ndio anataka, hiyo ndio anatupea go ahead ya kufanya nini, kutengeneza mabati yake. Akisema hapana, nibadilishie niweke brick red, tutabadilisha. Na tukishabadilisha pia tumpigie, ulihakikisha kweli ni ile brick red? Hatutaki kufanya hii, customer maybe ako amechanganyikiwa na kala kidogo. Tunataka tumpe ample time ya
kufikiria kala ndio hii ili tukimpelekea ile product pia yeye ataridhika. Pia mnampeanga hizo kala zenye ziko anachagua. Kwa WhatsApp tutamtumia mtu wote wa online, hatuwezi mwekea not unless ni mwenye anaelewa anakuja anakwambia nataka mabati ya chako grey. So hiyo ni hivyo tu. Lakini mwenye anataka information kutoka kwetu, kitu kwanza lazima tumwambie product zetu, tumtumie pale kwa WhatsApp, colored zote, design, atakiliki tu hapo aseme anataka hii. So tukiweka pia sisi tuko convenient that huyu customer alisema anataka hii. So far maana unaweza sema technology has it impacted your business? Technology imesaidia sana kwa sababu inafanya tufikie customer wengi. Kuna customer ako Migoli, kuna customer pale interior kabisa, lakini amesikia Ndizi TV ikitangaza kuhusu Royal Mabati, alafu kuna namba pale amepata. So wakati anachukua hiyo namba anapiga, unaona sasa anapata ile huduma hata akiwa wapi nyumbani. So hiyo technology wakati mahali imetufikisha ni kama ndio biashara sasa. Sababu sasa ataona nitatoka Suna East kule nikuje mpaka Kisii kwa nini? Ama nitatoka Kisii niende Nairobi kwa nini? So wacha nipige hii simu yenye napata hapa inaadvertise na Ndizi TV. So mimi nikipiga hii namba nitapata ile huduma. Asante sana. Dickson kocha sense moyao. Ntumetenga chikampuni nechinyingo chikonya mabati, osechikonya bintu bikerama. Kirokende ni yakogera omontara ache ase kampuni ya Royal Mabati agore bintu akurororo. Ndiye mono Fridah. Atiri garinge nange. Chikamba liboneka kira ase market nechinyinge. Na ende eye ikonere ya mayabo. Again, tukiragere customer gija se company ya Royal Mabati kubeke oda. Iyo yote nege nteke aje koyon. Nege nteke Bueno, ese company ya Royal Mabati ni company ya vera se market ya senya kinenge. Lakini kile nteke kangani. Kwa vera se market zaidi ya miaka 15. Nyo ya rote kwa mna toko ni product kichimbe kango bono no nyene serikali ya sekire company ye kwa se kango bono mna tuari koni kale te no ni ya serikali kango bono ya gule ko gere uma itekere ka sierende ewe ka sikito manchi kaso majitami lakini mna togenda rete ya kumuna ganda no suka mutu itogenda ko nyachi customer kinyi ko mna tuwa wate kumai Bueno, egento kiragere customer kese company to kwanze egento getangani twabera sema ke kazenya kuningi egento ya kabere ki product kitu ni product kingi sana asa bali batumire empare ko complain twaje konyara complain ndionsi na wanyine chifundi anyo yiti customer kingi ko asa bali bagurire bali pa bamu abogote na ende ko kugura aba tena mnyoka se Royal Mabati nere ko ni product kingi ya because egente customer tegete kurwa sitole egente kereja pale roma ino bati ana mai pati awa tika se kingi customer tagi to wanja to customer egente kebe ya ko na le kira mana enda matuka make na ende kinyaro ko ya ruirangi na ende bo le njira ya mutu sa ya sara bono baka to ni egente kerekia chikamba ni wone ka chiro ne chinyinge kia cha kirebono nga lakini siko yese kamba ni ile kamba ni wate product kingia ende kamba ni abere se market ya semi yake mengi na ende service ya Royal Mabati ni service ya rengia na ende product ni product chiro original eto mo customer agora tego como retera ubusoku na yayo arabara abuna mabati yakwa beke nginga ikwa rusi kiro monda go chega by the way aba customer kinge twanyorire me qualify yende omontora ne ka echirani yano bekira mabati aya yake tano jane go chenyi nero tende buna iyo bone kwa ya Royal Mabati na kote na e customer chia yo customer ya hata bana kikirani ane akole yantebeti ni sina bono kirani otaraje gotedio yonde oso yetaraje koreto yonde nyore product yete ya rengendi bono kinere bono na eka trata na e product ya Royal Mabati ya vile ne product ya rengia asijika unaweza ongezea maina mnadilaje na competition kwa sababu kuna kampuni nyingi ambazo zinatengeneza mabati na hizi vifaa za kutumia katika kujenga pengine ni nini ile unique na offer kwa duka yenu ni customer anaweza kuja kila wakati sisi kwetu kitu ya kwanza tunasisitiza ni quality
yake is quality. Kampuni ni nyingi, lakini kama kampuni imekuja na unaweka mabati juu katika muda wa miezi mbili mabati imekaa zebra juu, yani rangi huwezi sema ni gani. So sisi tunasisitiza na quality. Hiyo ndio kitu tunaweza jivunia sisi kama Royal Mabati, kwa sababu sisi quality yetu ni inadumu na tunapeana warranty ya kati ya miaka 10 na 15. Hiyo mabati hata kufanya kitu. So quality ni kitu ya kwanza. Ndio services yenye customer pia yeye anajivunia. Ukisikia customer unaenda pale kwa neighbor unapata alijenga na nyumba, amejenga nyumba mabati imekaa hapo miaka 5, miaka 6 haijafanya kitu. So huyo neighbor mwenye anataka kujenga anauliza huyo neighbor ulipata wapi hii mabati? Huyo neighbor actually customer wetu wengi wenye tunapata ni hao wenye wanaambiwa na customer mwenye alinunua kwetu enda Royal Mabati. Hapo ndipo utapata product nzuri. Number 2, services zingine customer tujivunia pale ni services ya kuletewa mabati mpaka nyumbani, free delivery. So sisi wakati umeweka order ukiwa pale nyumbani, mwenye atatupelea pale ofisini, akikuja akishaweka ile order yake, anaenda anakaa nyumbani, anatujia tu, yeye atapigiwa simu kuconfirm tu, mabati itampata kwake nyumbani. Hata ulizwa hata shilingi hata moja ama aongeze, mabati itafika kwake nyumbani. Kila kitu alioda na ikitolewa ako hapo. Hatuleti usiku, tunaleta mchana. Hatuleti usiku ati ili uone, unajua usiku kala zinaweza tunaleta mchana. Unaona mabati yako ndio hii, unahesabu. So service ya pili tunaweza fanya tunajivunia ni free delivery. Na ni kila mahali country wide tunapeleka mabati hapo. Hata kama uko mahali hakuna barabara, tutafika hapo. Teresa Kemundo agateba bwakire Fridah agateba nkwani abageni akorokora chinsemo chicha Murang'a na agendete gutegerera. Uyo ni Teresa Kemundo yali ama kitia kaenda uko kwenu ako Murang'a. Pia huko tutakwenda. Tunasalimika sana. Miyamana sana swali mugendete kubati omorobili. Kerkende Dickson ekegera ngwate nga mugwate duka ina sumu chubosongo. Kerkende timetiko se asumu chubosongo mugo supply Kisii County ngima. Ekegera abantu mbaroro pengine bali siko gali bagote bana barabomba bwate meto bwato chinsa gichinde ase county ya Kisii ko se mugwate main shop ase omu chubosongo. Eso mucho Kisii na temu na ito bwato bise ya moyoka yere Kisii town ase chio visitia yanti nyomba ya Uhuru Power na ibasi enya enere go safrai ese Royal Mabati kile county ni bwato bisi nto bwato chio bisi bero chio bisi sata city county iswali kwa bona iswali yako gara bantu mbaro chikasa manjiro cha kresi otichia kila chio bizito chigo teba muna kibrani na obisnere kagosenkero ka osnere ogembo abantu baro abakora bakwenda bayibara choice yase batumekanyeta ya Royal Mabati okora kiko konyora chi customer because bamaite na Royal Mabati ne company yeyoni ne company ile abere se market ono chi company chini cha zero kopika ono baiboni chi branch osemonto igora kobisi yase oli kamune gento ngone gento kya Royal Mabati misana gutumekanyeta ya Royal Mabati ko okora kiko ko iroseri ose ko ni product yabo bono asumo chio Kisii Kisii loka enero bistobwate nerego supply chi county cha Nyamira Homa Bay Migori na Bomet Narok Chise Mechons bono Kisii loka nerego bwate branch inde Kisii aha mbia bono sana kerkende okokorere bweno sofa kurumwaga chagite umwaka w'ikibubere na 17 nemo wikabono iga njora kwane kurwenga kiri mwaga chagite wikirabono iga na kino ni customer chigukwane gore product chino na kimwabere muko tarira sebinyoro ime bamere bakomanye product iga ya Royal Mabati ku 2016 so so moyo Kisii in fact customer yako kirene service yetu na inde biashara yetu ya kinire mono ikose kero twachagete tobwata kwa misiaka tu lakini bona iga uisigo cha service yetu cha Royal Mabati twapanukire sana na inde wikira customer mono bono
again tuna tebe muna chikasa majibu cha bidikire ko 2016 mpaka bono iga chia kira sobonge ni kigo kira sobonge asenge nge service to kuba ni service yerengia na ende banyorira mabati ya ramaya yacho ko muna banyorira mabati ya ramaya kango mbali gocha kango no bisi ya Kisii twako kitwasiki bono ibagocha sengencho ki product kito kire chingia na ende amabati yetu abaira na mabati ya ramaya na ende wanya konyora complaint igoro ya mabati ya royo mabati ya mbiamono sana sobo kore liobo ase biashara binde byansi nimetenga challenges inchiroro atimeti na royal mabati challenges kitiri moko nyora si biashara okay mbiamono ase challenge yentonge mwere ketabwati go so tene kibwato buya na ende ubo bemboro na ende nge turale na kile perfect 100% ase challenge twanyorire muna into royal mabati na asa mungana delivery ikero toko na bigo story kete delivery egari itu ya sokre muna sasa muna brevere kusiga kwa mfano ilipo no egari ya chile egari bone driver yetu na communicate no monye na mabati ose customer yetu bono itoko genda itoko advice driver kitu chigenda se pale yerengia asika kitu tutakwame lakini bono chi customer chinde chama batena yayo ko bana kanira mabati na ende mwana ata tuko free delivery egari ekibaka muchinka ende kwanyora mosco embura na wetu okoba driver yetu ne tegete koriti ai koriti se customer yavu ogenda gwamere bakogenda bakumuchinga kwanyora egari ya kwamere gari mate customer kyago siri ko mabati yae katete kumanyana kya gari ko solo kurumali eirane kwa kwanyora driver yago igari matukara to baka epare yome usikira gitekere tu gerusha ke kore kimuse gari kurumali ine challenge twanyorire na ende challenge ende twabe to konyora kikaso machito ekero ngoto abarchi namba chiaba se online ese officialito kwani amne driver ya chire na mabati customer yago agwa kwesi ne customer ta yare mteja abande bate baya ne kanisa bali bon dabe de driver chito yabe obera gari amatuka yo bakke kanisa nyore tukulie sabato oganya bakka esa papere amma ekwena na iko driver chito ke asoke ku mucho Nairobi na mabati bone ko bona batu bikra matuka mange para mna ne kasu ba ko ni kursi bana mna ale mteja akaga nje bakani ko ya pale are ajiji yako ina esimi yae kwa hata unya kwenda na mabati mpaka Nairobi na ndi baka kasu na mabati yae then challenge yo mwezi ni moyo mndata kwa ile challenge nde challenge yo mwezi so kwa ile toko nyora ase tubwate company tubwate muroro wa kana ngora lipa pole ase lipa pole wanyori challenge nende wire italiendo nge kwanyori customer ya take kwa kana product ekere kira segete kwanyora mno so mga kana umonge nambari go chiana amubuya umuga kote muna bono tripo kana mabate inaende ocho mai go go demand chibese kiae muna bono ngana ni chibese chi kwanyori chigese mune echo ocha otenu ngina vegete oda ngana ni chibese kiane bono mai toko bane customer to nyara kombolina paka to ngende process yene ni buchiba chiae arafu customer ogwara chiba siria baka kambara babo mai to bana baji kunywa marwa umongo no mai batore taraganda o mai gochaga nero mai batena ki nge ko gero to atore ni namunebio to go solo muno munga no muga kambara ko igwa no munga na wa muga kwa mwere ko widure oda ya eta beka umongo na nero chaga ya ko company tena ya oda trebale teriko usibwa one kine ki baka to yiko to kiando in a professional way etare te sira banda baruga bari tijeti akirikende umurobere wakwanera olipa mdogo akirikende moko achi customer kirimo narera ine gose montonde bwensi chika kulipa pole mpero kwa product ise tro kwa mabati ni motara kwa wakana because abo kwa customer mabati agende na ile tarokana osagende tomura na indi abantu ba gusira bono ogo ito ko igorera account oyo wakana ngora kwanyora no boli gwa ko butano kwa beka boli gwa bere go kwa beka ekero gwa kolide kwa makoletera mabati
ene njira ya mwe obwachira chibeso maende unya tukase katika muguko bono kwanyona ne silingi kiri butiago ibere kwa rutaya ngonya gusukio nyoje ona yali ngero 100 osero 200 ilikuwa bekere bwaya kuma itanya gusuka sukeri bono gukora gwakana kama kwa le product kana to kwa product nyuma utaraka na bigos tura chago sumbwa naye banyara bande banyo product bagachi ma do yutaka no batu kurugo na bere na sa tengi para ga yura ta mo yangi musengira ka bekire kera mo beke kongonte ile misumari ande bono guchutaga na ndo konyora ngarasa likire to ase yora ile mekene Bia bada sana soko eresreigo. Juma ina kama uko na tulikuwa tunazungumzia about challenges. Unajua kila biashara hata zile za benki zenye zinapeana pesa wanakuanga na challenges. Sijui kama kuna yenye unaweza ongezea. I think challenges naona sikia kama amezitaja zote. Mostly ile tunapata sana ni kuhusu ule customer maybe tumeka order sisi. Mabati tumetengeneza na tumeka kwa gari. Alafu customer tumempigia tumemwambia tunatoka Nairobi. So na gari kutoka Nairobi ni siku moja ama mbili. So unapata huyo customer watapewa mpaka namba ya driver. So tushamu-notice tunaleta mabati. Lakini kufika hapo na kuna kuanga zile destination ambayo anatuambia ukifika kwa hii shule utanipata hapo ama ukifika hapo unipigie. Driver ametoka all the way ameingia mpaka huko mashinani. Alafu amefika kwa ile shule kupiga ile namba. Hata ameanza kupiga kabla hata afike hapo. Namba iko mteja. Ukipiga ya pili iko mteja. Ndio maana sometimes tunasemanga customer akikuja pale atupatie namba yake, asitupatie namba zote ziko kwa simu hiyo yake. So atupatie namba yake na ya mtu mwingine hata kama ni neighbor ama ndugu yake. Kwa sababu anaweza kuwa ametupea namba mbili zote ziko kwa simu moja, alafu simu nzima ni natural hiyo inaweza zima. Ama network uko tuyo lakini network. So hiyo ni challenge moja. So unapata driver amefika pale, amekaa like 2 to 3 hours pale tunangoja, anapiga kwetu, anatuambia huyu customer tumpati, tunamtafuta tunamkosa. So tunakuwa na hiyo ni challenge inatusumbua sana. Asante sana kwa kutuelezea hivyo. Ningependa umshikilie hapo, tuingie mapumzikoni kidogo tu, tutarudi tuendelee. Bema na sana mwancho muri yani watogenda gusanga imyumuro bili bwense ubonjire togenda gusanga nabonjire kora sense mo ya Royal Mabati abagenda takwerera igoro yobokoreri bwabo kondete turaswaso mutumokomoke igo tusikatonyegera gwere ntrasege kekekera bosio elinde togeto gusanga amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Naronganje nje namwanje abantu yatinga ngora bichokoro mutu asini bakora rero kabichogete saiti kali asini ngoba narore nyabeta ka gotero babe para na bana bafuga nyabeta pore gaiga ngona kumubanga na kia konyegere style njubona ninyago goteirie tangu igwa bana bagonte nyabeta nguru kunyabeta kwarure ngumbwa ucherusa komana nomugakora kese monene nyo inche na korukitinga kokapucha ogangana yani ekire kyakogoro goseri mugam no matamangi nabwo atenere nyabeta edenga nonyo no mwana gotwara stress nande eli kunyaranga stressors chiagaye muno tomone chikolenga na stressors chomcho mwana kunyoranga mami huyo amekataa kuwa rafiki yangu yoka nene stressors sana chumuntu alikobera musane anakonyora spizi tubate mchando sana se chinyomba kunyoranga mchando nayo ya chinyomba kunyoranga bali bakurwana linkana abayiboli bakutera emotional torture na stress levels chiri igoro sana chakire ko runa twata ya chinyomba gender based violence kunyora mwaka ngo chakero kende uswago monginali yaleta mental health issues nyombase kumamnoe abantu keke no kunyare ngikere ko kwa personality disorder omuntu ali narcissistic igone personality disorder omuntu ya akagetibi tunya kende ngenja yoka
ya rumba. Bwana mapambala utupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Bwana mapambala utupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Emevurera the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Kiaso the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia Emevurera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Chinsa ikomi nenusu gwikensa yemo ya Maragoba. Kere Jumapili nechinga kichumurubilio Wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti. Asireteri ya tata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwarigania asomorobero Wemisa Jumapili. Gaiga na otokonyora amaigerio igoro ye Biblia. Gaiga na otokonyora chisara chicho cha Katoliki. Alese twebire tunyara kwenyoria na gaiga na otokonyora atano amatingu imeyo morobiro. Ogosoma kwebanjiri amatera aliugosaba na boiga bateri korwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu yemisa. Wate tarikina inche Mokogoti Josefu kila Jumapili chinsa 10:30 mpaka Ense ya moya Maragoba tomocha. Tuari tariki kere Jumapili eliubwegokie ime ya Ndizi TV. Asegatia ito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata amagani yabo mbabwata ebyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubilyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. nande eli kunyaranga stressors chiaga emu motomone nchikolenga na stressors cho mwana kunyoranga mami huyo amekataa kuwa rafiki yangu yoka nyenene stressors kyo muntu yalikobera musane ano kunyora siku hizi tupate mchando sana se jinyomo
chinyomba abanyoranga mechando nayo ya chinyomba abanyoranga bali bakurwana linkana abayiboli bagotera ma emotional torture na stress levels chiri igoro sana chakire ko muna twata abachinyomba gender based violence kunyora mwaka ngo cyari karokende uswabo munginali yale the mental health issues nyombase umuntu abana keke no kunyora ngikere ko kwa personality disorder umuntu ali narcissistic igone personality disorder umuntu ya akagete ibintu byakande ingenje yoka Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii. Buyake gima omwanchi omulyeria nigatwenda gusanga imiyo morobero bwensi obonjere nende ngokwaligania ase ntunda ya omwailio chinga kitogenda gusanga na bonjere korwa ase nsemo ya Royal Mabati abagenda gotosemia igoro yobokoreri bwabo atobe tugusanga mange kondo mwanchi omulyeria nende ngokwaligania bene ase nseme yiga ya omwailio elinde tobe tugusanga gati yobokoreri buli bwabeire bogotigara akunde omwanchi omulyeria ntoba tugokwanera igoro yokobekeke makiago nebintu biri birororo ense monero kogania nga chi specification inchirororo gusichi measurement bagoteba sike gusitimete ngonyorore nga chi measurement inchirororo chiganeire timetinwa sense mo ino mete libati ndirororo specifically liganeire asogo koli mirime yo timete sense mo ino na kimoko ena no bokoreri opo okay aso bokoreri customer na birache yabekire erufu ya igoro naro tarakonyoro tarabeke erufu ya igoro omayego tamuna ya yinje tegeta mabati abange ngorora bakwera mabati ye standard at 3 meters but in advice to na chi customer chitu muno konyora ekera ire mabati aya ekera ire efundi omayekonya cha mabati ali ya hapa chi wastage chinyinge inse kwanyara mabati noni komyo mabati nane asali kirensali na sengenjo tanyor te sagwe yere ndongi ngwa advice to chi customer chitu muna chiacha tuachia amabati according na ekeramanga gikere ngonyorore kwa mfano ama chikanisa iko sabe to supply amabati chikanisa ekanisa maite ngonyorore birama bya biko yanda igoro sana bono kwanyora muna ekera bantu bekanisa bachire ushabashirika bekanisa bachire kamati yekanisa baira amabati yali muna baenda banyachomana keramanga ligiko soka kirekia to gwad pese na amabati muna yekanisa ose yichukuru bacha bapimekera manyone 6 meters chimite sana mo chimite sana sato intumune kambani ngobutora toliri batiri korukurunse bakaigoro bakagali lili nyenge kabisa mwenye kera mama etenge kera muna boro nyombe chito tokomenya kasinaro konyora ya asara nyingi asanda karaka batambe nabo tokubutora li batu bakaliri nyenge gali efundi yagenda yakora ke yabeka gali ase lili nyenge ligosoa wono nenjira ya moyo west yoko avoid wastage ya mabati ambia mwana sana kwa upande wako Maina sijui wakati mtu akona plan ya kujenga nyumba ama ashajenga sijui hiyo quotation ni mnamfanyianga ama ni services gani mnapeana upande huo? Asante sana. Kwanza kabla customer aanze kujenga anakuanga na maono ya nyumba yenye anataka kujenga. So kuanzia na hiyo maono ni kitu anakuanga ameona nataka nyumba kama ile. So akona ile content ya ile nyumba anataka kujenga. Akikuja pale kwetu na maybe ameengage na food na ile kind of roofing anataka ikae. Tuko na roofing mingi sana, design ya roofing mingi sana. So kulingana na uwezo wa customer anachaguanga specific roofing yenye anataka kujengewa nayo. Akikuja nayo hiyo ndio tunaitanga roofing plan. Hiyo ndio roofing plan. Akikuja nayo pale kwetu tutamkacuratiwa ile kiwango ya mabati anahitaji. Food kuna mwenye atakakiritiwa na food na sisi mwenye hana food akikuja kwetu na hiyo plan tutamtengenezea quotation kulingana na mabati yenye itatoshea kwa hiyo nyumba. So kuna sometimes unapata customer analipishwa na food. Sisi akikuja kwetu
tutamtengenezea quotation, tutamfanyia hiyo quotation na tumpatie hiyo huduma ya mabati yetu. Asante sana. Atimetia sensemo ya maguri nkiora kwa nirenge kia maguri inare. Okay, maguri aito muna royo mabati. Ntwaje gukiniri batiri ito mono. Yatura tayo muna renda ko maguta mentri ne tura tene muntu ya mentri Kenya. But ya maguri aito muna royo mabati abira maguri akogenda na umubuko. So umubuko gwe customer. Ekera abande bakamendete into okonyora muna ntore insake. Na ende muna twate baga umaiga muna ngubaretera tore free. Bona maguri aito customer chito njibwende cyo bwa maguri aroyo mabati. Na maguri ya Ense na maguri akorigererio umubuko no bakomonto ori umutaka. Na bakunyara ko bagagwikira maguri aitu alitoko ni chi product chito igomba basa gutwara bo baragenda zigitagiruri igoro lakini ntwa story ntwa maguri aitu na maguri yare amaya inchu naenda bakonyara mabati asiri kuriria mbia bana sana. Maina, hebu tuambie aina za product ambazo mko nazo katika Royal Mabati. Asante sana. Katika Royal Mabati kampuni yetu tuko na product mingi. Tunapatia customer wetu variety ya kuchagua kenye nataka. Hatuna product moja yenye ni hii tu, tuambia customer chukua hii. So customer akifika pale tuko na mabati ya Gusii ni ile smooth. Tunaita smooth, tunaita Gusii. So kwa hiyo smooth tuko na gauge 30 na iko na miundo mbili, iko na muundo wa corrugated ama normal. Hiyo ni iko na lines na kuna ile iko na muundo ya box profile. Box profile hiyo ni new profile. So kwa hiyo Gusii tuko na miundo miwili. Hiyo ni gauge 30. Then tuko na gauge 28 yenye inauda miundo mingi sana ya tunaita tiles. So tuko na muundo wa kwanza unaitwa Euro tile. Then tuko na muundo wa pili unaitwa Roman tile. Tuko na muundo wa tatu unaitwa Z tile. Na wa nne unaitwa brick tile. Tena tuko na product nyingine inaitwa stone coated. Na kwa hiyo stone coated ni zile mabati dogo lakini ziko na zimewekewa mchanga juu. Ni strong gauge 26. Hizo mabati ziko na miundo tatu. Ziko na miundo inaitwa shingle, iko na classic na iko na Roman pia. I think next time tutawaonyesha venye zinaonekana. Hizo miundo venye ziko, lakini hizo ndizo variety tunaofa kwa kampuni yetu. Dickson ikiagera ndo chibiro bitu byatenyorire ante toire chinga kichiga umenye mwancho murigerere ya Royal Mabati asege gasoro ngurwa gusinga ye gutoka nabo igo mwena ne kinamba chisime. Okay, mbia mono Fridah. Mwanjo mategereria se Royal Mabati ase gutoka so muchito Kisii. Togotoka Uhuru Power. Uhuru Power opposite KCB Advantage. Osese nyumba ya ekorokuwa Umini Plaza ya Were Jusiga. Osasa abantu bari bamaite Kisii hotel ya Siarenge bone gato bwate na Iva supermarket yinya muno muntu goturumbuka ku Chadaraja no toro opposite gagu na boli muntu ndibiese no muntu gwipigipigi na bakote na yaya na tole Uhuru Power nere na nabo konyoria taririkire gagu na Royal Mabati factory mbia mano sana. Mbia mano sana mwanchu mulire ya chinga kiogenda gusangana into unajua hii wiki imekuwa customer service week. Nataka kutoka Royal Mabati wawishi happy customer service week. Asante sana. Tunataka kukaribisha customer wetu wote na kuambia asante sana kwa vile wamekuwa reliable customer kwetu na tunataka kuwawish a happy customer week. Na pale kwetu ofisini ukikuja mwenye anaweka order hii wiki ya customer service week tunampatia, kuna service tunampatia kama ya laba anapewa laba free, kuna nyundo, kuna reflector, yani tuko na variety of goodies and gifts zenye tunapatia customer wetu wanakuja hii wakati kuweka order. Asante kama Dickson ulipeana namba ya simu. Namba ya simu sasa ndio acha nipeane. Alafu na mwenzangu pia peane. Hizo ni zile ambazo mtatupata nazo za branch ya Kisii. Namba yesi mi 07 400 49 846 ose 07 400 49 847
alafu pia mwenzangu pia atapeana ingine. Ya ukitaka tena kutupata sisi kuna ile namba tunakuwa tumeweka moja ya kampuni ya online na ni moja tu si bidii. Ni 0722 63 83 83. Nikirudia tena namba ni moja ya Royal Mabati ya online 0722 63 83 83. Zingine zenye umepewa hapa utatupata Kisii branch 0740 049 847. Ukitoa ile 7 ya mwisho uweke 6 bado utatupata hapa Kisii Royal Mabati. Asante sana. Somo nugo genka abali kan kono gochia sensemo ya Royal Mabati. Abanchi abategereri ase orongo rwa Gusii na Nyamira abali bare chinsemo chiabo kusibetu bare chinsemo chia Migori na Homa Bay bakambita mahate go baligani gocha se company yetu Royal Mabati Factory na otoromo choyo Kisii. Karibu sana kora tumeke chinambe kitwakwa nabo gotonyora muntu ndibyesi tako ngaina osto akiruna simena muntu ndibyesi agotena ya njina gugwakara ku Royal Mabati chinambe kitwakwa na chogwera tugotumika gotonyora. Karibu sana obeke oda yago na enorore service yetu ngitoko enana inchuto talira se chobisi chito toko orange product chito na ne tokoretere product eyerengia na ende yorabe ke nyomba yago na ende kaoga ndote biyo yo nde na kiaya ninje inditogende morore asnanya oria mabati aya ramaya twakwariganisane customer yetu tuobwa na ende tuobwa gututaja tuobwa gutwakire simu. Karibu sana tukwende Lionzi ama tukotoa gukora igasi tugukora guchakira Jumatatu mpaka Jumamosi lakini tukoya isabato tugukora mpaka saa 9 twashikire chobi chito Jumapili ntorogokora alafu ne children ntorogokora matukai na gocha gutonyora. Mbiema na sana Maina. Kusema asante sana kwa Kikwenu nasemaje? Newega mono. Newega mono. Ukisema karibu tena? Kusema karibu tena na Kikuyu. Kusema karibu tena ishapotea. Karibu legi. Nikisema na Kiswahili karibu tena karibu. Na sasa sisi tunasema oche nainde ukuje tena. Oche nainde. Asante sana kwa kuzungumza nasi. Tumeweza kufurahia kwa yale ambayo umetupea siku ya leo. Tumeweza kujua mengi kuhusu kampuni ya Royal Mabati haswa katika mji wa Kisii. Kondo mwanchumuli ya goikiraga abo no togoika omwelio bwo morobiri bweli tukolia lero. Tumerane weekend se turabeto gusanga amange gwetera omorobiri gabwe Ense yo bonchirilia. Ende gutubwete chinsemo chichi mitandao basensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News. Magachi kamera soka nikibina ebicha na boigo eliogiri agukera sole asenjira ya bene na renyanchama abigaili terene Fridah Kerubo enda kwegokia imegeta senikia Ndizi TV twara obuligeria gorobuya. Ubwansu bw'Omugusii. Spexels Opticians abwo bale clinic kya Gudka imeyo mu